ya ko wa bor karo muwe Nam to nyang kene kwale lwal Bithi madung mi orgilin Abang golden gala chemo nyan nang piu kechingi weta bang pier war ko tinge jinda bai itie do nang iran pin pande 2 years kunang piu nang iwe jirane da manne ina yenda bande abang biasa pakira chemo matung abang golden gala chemo nyan nang piu kechingi weta bang pier war ko tinge jinda bai itie do nang iran pin pande 2 years kunang piu nang iwe jirane da manne ina yenda bande abang biasa pakira chemo matung abang golden gala chemo nyan nang piu kechingi weta bang pier war ko tinge jinda bai itie do nang iran pin pande 2 years kunang piu nang iwe jirane da manne ina yenda bande Banjaki, yarim pionda kangi juarwa pakir, waye tungo bai, waceng banda real nyen, jang tong mat, iene nyanda kere wake kengije, nyanda buce pure kaire nong da bai. Perpiak kulala wajiping, wabu tabiong fet, nyanda fakir, matung dina wake dua mekwalin bana piotong, nyanda budafe, ene kia mwanya. Nyanda tiaga kaya banyo kulte nyante kwenne turu wene koi ni babai jela dwen turu bai yu nyan piazu uta nong de kiu kechengalan piazu wanga kire kajinga ping yen kere dung piadan chichake nyire baki raji piru kwen yu nyan piazu chiramo kechengalan piazu wanga kire kajinga pinga pinom yen kere dung piadan chichake nyire baki raji piru kwen yu nyan piazu wala jang kechengalan piazu wanga kire kajinga pinga pinom yen kere dung piadan chichake nyire baki raji piru kwen Ayung nyan piazu bere ajuot kechengalan piazu wanga kire kajinga pinga pinom yen kere dung piadan chichake nyire baki raji piru kwen ayung nyan piazu uda konjong alwal kechengalan piazu wanga kire kajinga ping yen kere dung piadan chichake nyire baki raji piru kwen ayung nyan piazu unoko kechengalan piazu wanga kire kajinga pinga pinom yen kere dung piadan chichake nyire baki raji piru kwen Monya nyanda kache mernu Abanga le chunga kena ye matunya man Matunya waka pia tita de wanga 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 che mon kitiki kau Kere lay wera razi Pinya pakir Matung diana waka duwa Mekwalin bana piotong Nyanda budafe Pinya ene kia mwanya Kati nyanda tiaga kaya Banya kulte Nyante kwenne turu Wene koi ni babai jela dwen Guru bayi gadol Monya nyanda kache mernu Abanga le chunga kena ye matunya man Matunya waka pia tita de wenga Wanga wenga che mon kitiki kau Kere lay wera razi Pinya pakir Matung diana waka duwa Mekwalin bana piotong Nyanda budafe Pinya ene kia mwanya Kati nyanda tiaga kaya banyo kulte nyante kwenne turu wene koi ni babai jela dwen Guru bayi gadol
nangiran pin pande 2 years kunang pyo nangiwe tirane da mane ina yenda bandeng bandeki abang biasa pakira cemoy matung abang golden gala cemoy nang pyo kecingin wet abang tuya ruar kocingnya yenda bay itiek do nangiran pin pande 2 years kunang pyo nangiwe tirane da mane ina yenda bandeng bandeki abang biasa pakira cemoy matung abang golden gala cemoy nang pyo kecingin wet abang tuya ruar kocingnya yenda bay itiek do nangiran pin pande 2 years kunang pyo nangiwe tirane da mane ina yenda bandeng bandeki yare pionda kangi juarwa bakir waye tungo bay wacheng banda real nyen nang tongo mat iyane nyanda kere wake kinije nyanda kuche kure karire no chanda bay parpia kunala wachipi kwa kutabiong twe nyana fakir matung dina wakadua makwalin bana piotong nyanda kudafe Watuanya, kati nyanda piaga kaya bwenye kulche nyanche bwenye duru bwenye koi babai chila dwen duru bai kagol yu nyan piasu uta nong de kiu kachenga lan piaga wanga kire kajinga ping yen kedun piagan chichake nyir bakira chipiru kwen ayung nyan piazu chiramo kachenga lan piazu wanga kire kajinga pinga pingom yen kedun piagan chichake nyir bakira chipiru kwen yu nyan piazu ala jang kachenga lan piazu wanga kire kajinga pinga pingom yen kedun piagan chichake nyir bakira chipiru kwen ayung nyan piazu bere achot kachenga lan piazu wanga kire kajinga pinga pingom yen kedun piagan chichake nyir bakira chipiru kwen ayung nyan piazu uda konjong alwal kachenga lan piazu wanga kire kajinga ping yen kedun piagan chichake nyir bakira chipiru kwen ayung nyan piazu uno ko kachenga lan piazu wanga kire kajinga pinga pingom yen kedun piagan chichake nyir bakira chipiru kwen Monya nyanda kachemernu abang lele chunga kena ye yotwing man patu jwa ko piati ta jwanga pang wenga chemon kitiki ko kerle wera pinyo pakir matung gena wakadwo makwalin bana piotong nyanda budafe Watuanya, kati nyanda piaga kaya bwenye kulche nyanche bwenye duru bwenye koi babai chila dwen duru bai kagol Monya nyanda kachemernu abang lele chunga kena ye yotwing man patu jwa ko piati ta jwanga pang wenga chemon kitiki ko kerle wera pinyo pakir matung gena wakadwo makwalin bana piotong nyanda budafe Watuanya, kati nyanda piaga kaya bwenye kulche nyanche bwenye duru bwenye koi babai chila dwen duru bai kagol
Andin.
I like music gitu. Cuarto.
Yeah.
Ali, aje daja. học gia có thêm và với nhiều quá trình đâu mà cái này cái miệng nhiều dan man itu guys tuh buku which the best of luck dan dari alat buku bisa jauh ke kaji wabelnya ada và tiến giảm của con cái đào bên của con nhà lịch cái chỗ con đây là đam ăn ở đây cái gì vậy cái kia vào đam ăn ở đây so bố con là nó bố già rồi ai về giảm đây so mà mấy thằng kia mà mấy người chó không nhiều gì đó
ya chat lon chi man pin lon man pin de ye da man ran ba jol wa bla tam si nyan pin bu bi da action go on ma jong ko line yes ma jong if you are available your chat is yours. Thank you, my dear. Jubilee. Hey, and we're going for Jamda Bula Twin, Ran Bajol, on behalf of Incubate Dallas Fort Worth, Jola on behalf of the United States, Ran Wenda, where I'm in the corner on the woman. Ini kon pakai ngon, mama rakyat mame. Thank you, Tim. Cho nó áo quần cháu quần Okay. Thank you so much. You made us proud today. We really appreciate your effort because of your commitment. That's why we are here. Thank you and keep up the great work. Who
Now you wait. I'm the first one who I can walk. But the one I apologize. Where you can walk, ring the nail. But you can walk, put in the bucket. We are in Hawaii, the Polanya. But my can walk, who will be young, which I'm going to be war together. And if you're there, I should rather a friend, which are lower in the nail. Red of you, or we are a big Thank you, Mama Rabe. War biar benar mana rakai, war malu orang tu jarak. Ayuan ada tu, kalau ayuan ada tu naya, era ada dah ada. Kuala nang benar. So naga kuala haji mayola ayuan. Ada tu. Thank you, Mayor. Em biết thì đây cái nó có của rồi cái này nó có dài như vậy. Đáng nên là để rồi cái nó này nó mà lên và đúng không? Của một câu giờ của gia đình family làm với cái mình kia mẹ chia về mang lên quân uncle to rồi cái là ngày cái là Thank you, otherwise, I'm going to
Paneti, we take a leg, we quite a dollar. Brother, young Nemico, you about one age. Services Jacqueline community every time for Australia, I know you know which is your bed. So, can I work your nothing? You continue the community doing. You can take a dollar for the future. You can be with a big young. So, how I in Jubilee, congratulations and continuing your education. We celebrate this because we want to encourage you to go to college and get your degree. So thank you. Waiting there, Margaret, wait a minute. Thank you, Mayor. We are celebrating our wife, Jam Jeto. Kaya negative carbon, your congratulation card. Family members are children, so, but Franchi, family members, congratulation card for the family members are the family. Then you get the number you want it. One more to Jamie. To call down by John in there, right? You can do it there. Yeah, but I feel uncle or I Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
weche dier bet. Pani Nyangan, Vina Royal, we are so proud of the young lady you have become and for achieving what you have done. We hope you will continue with the same spirit, and in the next 3 years or 4, I shall come back here and celebrate your graduation again.
abubuwa bai support duka albaluin Allah ya kai angin farin ke kai kwermet ke kai liu angiku sukula Amerika aci zonga da sukula na Afrika ko bi farin ko ba ka pinga pet sukula Amerika 90% atau farin kin so na shi man ku je kwen bai ku shi make sure that you go ba ki loy kamandu ala bi yento ko kin da pe ala bi toyin sukula Afrika atau 90% atau kin
la benala. Thank you.
Go away. I'm
Thank you.
Dul ba di ko wan ni ko din ba tan ni pelo ra ka. Dul. Bella la dia. Ai ya dia. La ra jadi ya ini mau ni. Ai be ni pelo ko. Ya, jadi ba gariu ba tu. Ya tu Thailand về đi. Lalu itu. Nhất cạn. Jangan nyantri. Ya no kutiaran ni tadi. Baru rumit. Pokoknya. Ya, juga. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hey, apa jadi? Kue ko borkan di Japan, banyak lagi pada tahun ini, umur biara tahun ini, walker nyan kualanya, so nana ini belum dulu batau, kalian kibu baban, so kapal batau itu, kubeban ada umur biara, so kalian gagal balik, kalian nana sok sakan ke bagian bayar biar mor. Ya, Bagetan, keluar bagetan. wajib zaman jumpa jadi, wajib kamu tu ber, wajib kau kecube, anak cowok pun ni, ina ada pun congratulation, lon jaloi, adi lare, bangot ku. Ni dotwe, pe dotwe, kurunda dotwe, inu waba jokumani mkichire gine. So kiba good work. Ya mati berdiri kan walking ya, dulu kewa juga. Kami malualan cia, cilua jor, aja tu. Wede itu deh, kilo ibu ni kami bukan leh, arwah kuala lumpia kilo. Kawan cia ni, ada jualan dia, lirpa juga. Ada kalau ini dah cumi, wadah banyak maluan. Elok lumpia, bukan itu kayu kejam. Kawan dibaca, abu ya cuaca, uyuh lelelo ni. Dan alamnya ekide so wapia kugayana kira alamnya ukajiba akida so ayukulwe miskop to abegi kipia kirikine abilo kubujala toje kayomu bimiska bilo ke kimiakun ebu pole kirikine Uganom ketinto kenalir pai kenongol kebibu dan bendu yulwe lawai mia kire kayu Olympia kewai palen Olympia kau bakale apel kawai kon kenmana ruai Olympia ekechi loy kwa bima joka ko kwani ko bone ke ko elo piadarete so kiba be kuruo a kidia ko we ko pa ko yen ke kidia chinga kilwe a kenera luwe perdere ni ke chibone anbu wa ba ngo anbu mi ade aba bai ku ga pia barumara ko kubulo ne bulo ke wo wona menda anti buge tuen we ko ji bana amme yale abodi e we pero ngor we kaman kwa we ju kale cha ya jo tonight with that thank you abajali empia but we go pan bo kitinto kai yo gatiti ugapu mare to ugaen gabiano dakene thank you. Chào lấy giờ thank you. Cái rồi cái. Với chợ này vô có cho tôi có cái Dallas
Cuma le jalan ni le jauh biar biar okay ya kalau le wan maaf dia tu biar ayu biar dia ada tu dia biar macam tu dia ada dia biar macam tu biar dia ke dia kalau biar dia ke kalau biar maju so lagi biar dia kalau mana ni Kaya lagi cakap dia ada tu ni, ada lagi orang macam. Kalau ni marahnya biar kalau ayuh marahnya biar kalau ni wangi tu kita macam wangi ada mojek, marahnya biar mana. Pada biar ni dia kena itu biar kalau so tu nak juga lagi ada orang biar dia kau macam orang biar dia ngaji. So kita kerja berjuang ni. Kalau orang cium kan ada nara dia biar yang kalau luar negeri, mengajar, luar negeri. So, ini yang cai. Kalau di kaya sini ada tu teman cuma ni, Ethiopia ni, Aegis. Kau kan itu pernah tu main. So, jangan bila masuk kau ni nak cakap gini kita. So, the name is Arwai. My name is Warbiar. Biar your mom is Aurayan. Aurayan luar negeri. Dia biar. So to most of you, when I used to see kids, and I tell them of your grandpa, they said, how could you be grandpa without a gray hair? Now I have grown some gray hair, and I'm a grandpa to you as well. So don't be wondering why could I have such a young grandpa. So what I wanted to tell you, just like your peers, I have seen a daughter to my good friend, and congratulations, I know you graduated a few years ago. And you set a very good example to your other sisters that are coming up in Dallas. So what I wanted to leave with you, Arwai, is that I drove 12 hours with my family to witness this. It is very important and so dear to my heart. And the appreciation goes on to your parents, Walanya and Awuraya. So the Chiloi, for example, because usually more parents, what we need to do in the sense of living our life for others, we need to live our life for our kids. We need to do something that set a good example for the younger generations to lead, for the younger generation to come and pick up. So when you think about that, and then there's a great speech by Steve Jobs, and I think it was 2005 at the Stanford University. And the speech was like, you need to do what you have a passion for. If it is a heart that you have passions, go for it. And if it is something that is not maybe academic, and you have a passion for that, go for it, because it is a long ride. You just finish high school, and you're going to go on to college. There may be a time when you will be faced with difficulties, and you will think of giving up. But if you make a choice that says giving up is not an option, you would succeed. So just bear that in mind. Most of us that came to the U.S. around 2000 and 2001, barely most of us didn't have a good high school education. But we pushed through to be able to graduate. So the message is, in the sense of letting the time it will take to accomplish your goal, whether it's being a degree, when you went to college to graduate from college, that time is going to go anyway. So you might well put that time into good use to where you can pursue your dream. So in the next few years, you can become somebody in this community. You are an example to the youngest ones that are coming up, to your sibling, and we are so proud of you. And I know a lot of this community, they are very proud of you. And I don't think you can do it too. Thank you, Lord, because you have been a role model in this community. Many of us are struggling to be able to live up to a young day of being capable. And to do the best to our kids. And this is the only best you can achieve. If I could achieve of bringing my kids up in a good way, we would succeed as a community. So the positive that you wanted to build, let's start with your family. And once you grow that family to become a successful family, we can be a successful community.
and we can be a successful country. The very country that we left behind, we are a half here and a half there. And the best we can do is to give back to them so that we can raise a generation here that can give back later on in the next future. So thank you so much and congratulations once again. And may you all get to lead that dreams to pursue what you wanted to do academically. And thank you. So, secondly, a carvalho congratulations you started really very well and you are going to be exemplary to your generation. So, good job. It's not easy to finish high school, especially in this country. And I learned that you start the first year in SMU. That university is not easy for somebody who is not focused. So congratulations, that's what I can say. Aba jam le call, we call work. In kaj and think na kaj in na panalian upana jwe upana body ke kai jale na yiki jale kuna rantum liu ikalwe kera to kachin gada maybe a little bit of information ran kira jale le to baitan ran kiru pan jom kun panya to baitan ran kirbiyo majonga dude to baitan utinga to te yang lengi eta leda no le chigi sila dulu ichan ni na reben bole la ele ting na to ke kachin ke lawale ke na to ya chan ai din chal ka ni sai ke na ran pin or kiran ben kuri share ka lo budin mi da ya ka ke ka ko ben ke na to ya wala nya ai chol wala bun ko adong alian yer ka choy cha ka jeten nere ai chol yer ko wala in Africa first time laren a chabiyo kule lotte enang nene ke nere ke mo a chiblo na nere pio bla miare ina ya ni ran chol ko a chingo panade buka chinga ran na ci kul pial nyande ci ben de kul ka ci lu ga lu biran kite lu grenera lu represented ali umar biarun ke aloit lon ajan mana ruai nere ele ga umar biar ejale mana kuala yang lebih necapin, jual bulu ko padong, jalan, and of course, kon awur ada biar, jalan ya, ayah body, bukan anggar wah sini aliu, kerana yang ini kan lupa, kesini ada batau dia. Kenalo macamnya ke work jana ci ko gani wo
wo kene ka le ba jam ke tin ba le era jol ko la nyel ka ba jam ye jam la da le te wala ran pe kina ter ran ban o kuna ci men di ku je ba ben te no ku je ke te ra ci lon pe ka ka le bi wa bi ni ya pe no ko la yu ni ko ci ben ke ko parwai ci men ne jam ki ngate ya ko la re biya ku je la wera maske aben ga to ba ga bo won ne ku je la ko cha ko be ni a cha na ki ran ga ne a ga ni e pe no ko la ke so wa lu wa cho mi pi o ku lu men de e ya le la congratulation ki ko la nya ku je la u a de biya ku cha loy ku je la u da u le u ra le a ma ne ga ja na no a cha ga mi e cha ga be nya le ku le ke ga wa ku ni wa lu bu na le a lu bu si a cha be lo le na be loy ku be kul a ku ti ku ni wa ni ba ku a cha gi jol be ku ji no direction along education ke la ko ku ka chi dil a chi dir ku na ya be ye no dil ran chi ra u ran chi ko la nya ye ge che gi ye ku le a ke la SMU e be great job na we ku we pare jabla te mari kan chi no ma brother jang de chango jaga bo Australia occasion the pan tui ku be occasion the pan bor be ti ku loy ku be ben da la tan wa be ne wa ye me ke ye ne be la ben wa ri ja be ke be la te ja ya le ya ra na in ra da le na ja ya ben in dun wa ba to so in the bugi ye na le brother ra de la ba recognize our sister yene yara wil e dupi na war kanisa ichule ta du doi wakte weno wo man ka kuindil pana na kuinde chaka igaloi aye pana na kuiga proud aye pan bor ka proud yi so what me feel that I do when walk into recognize on my own behalf and to be jamarit kubadu ala balwela congratulation arwai lon jaloi thank you so much wait a lay with them Thank you, Eli. Hey, again, a car power mind. Daman, Lago, we are the walk. Lago, good one late, start your bro. What an anti hero. Program, run by Jolman. Yan Kaida. Our sister Yarawe, ran about the match. Oh, yeah. Yeah, Magangati. How did you ever? So can I told you on Mana Chan walk in back, what take it over Australia, take away, walk out going, what it is after. So now figure out walk a little 8 hours
la verbe que ko kai ke ni na TV du to a chu pe ka le so we de la we ko kamera ka na chu pio ya arwai ada banwel burbule chu we cha ka mo ni ti ate wo na jama de ni cha ko na tu ke tu ba ke chai me to high school we celebrated a new kind of war akuti degree za to celebrate ara ngore kana ti ni ya ti jono na ro ko ke lo we ko kaya really ya ke so one month kwa ye kwa jwe ye na ya cha ya chwe tamke na lu na mali ga cha da ko no ko la pe ye ti la yo no ti chwe to ya cha na so mana rawai ana ni ni ke jo mo ni jo na kana ya la pe ko ya ti ku ya ni nyan kana so ito mo ke ba ke ko ka ma ka ki ya ka lo ye ni ko ayera na pio mo wa chan be ke de lo chire kana fa ito mo ka pe ba ke ma we ba ya lo mo we chen ti dia the lost boy I think 3 quarter awa ke ko sata wa ta wa ke mi ka kuma ena ti do ya na ya anti lost boy an na ngu ke ke pro pa anda Australia mala na cholo ko ka ya to da ngu ke te dia ko ke niyo ko ke ni ya me do so it ka be na ret ke pa na ko ka chi ya ke dia ya sa ni be ni ka no we cha be ke ni we dia ka lost boy ti be na ni ke ni ya ret we kun ako dio appear that they know we walk one on a lot of issues we walk at it could it chicken near the man who will up in a car about it walk and dio for Australia what on we straight we walk at it we walk at it watching so not the reality this situation don't walk in she'll learn from la yendi yake ni chirumani kana warke kaka ya tena yake ni wo lakini bi ko ga woni ko ga che ba ba to ba ba ka chiri ka pe ni alas lo na ni ji ina yake ra ko ko ke chiri ka ka asini ko ke ka ba ga na no yake be yo ku jamare so yake tem ma ko ba ka ya jadir uske cái nhà cái L là cái gì thì nó kì so giá cái màu linh thì quê cái nhà đó giá cái biểu thì nó thì đã làm mấy ta bên đó cái chỉ rồi về ai dùng cái chuột cũng đã lên bên thì mà nên thì chứ lời đi ý nhà nhà này mà này cái cái ya dia này nhà nó không chịu đi quên coi có cái đi bài nhà nó sa sa tiêu cái này đâu coi cái bé đi bài này thì cả chỗ rồi thì mà chưa được nhìn cái là bây giờ rồi có đồ đi không có tiền ya cái gì đó mà để mà vào chơi nhà mà để tiền rồi cút lối shoot it hết cả nó kia cái đấy đại ya cái lối ya cái mình ở yêu cái lối bây giờ cái nhà này lòng à chẳng cái mình cút biết cái chuyện nào biết bây giờ cái thầu cái nó chỉ về bên phải cái này đang cài bắt cái lối every weekend ya cái lối even once a month ya cái bay của cái đó làm chi mà nhà má đó ya cái lối bây giờ cái gì lúc đi cái state cái ya cái điều vậy cái chú về quê mà cái ya cái điều so cái này có cả một hàng quê arwai we are like poor which dia ni ke ai ni ka bugo wo ko once banana no other ke ga te ke ba tu so ye ni mama tu kana baba tu a chi biot ku ni ka bugo ba biot so lo tu do me lo du man dio ko la ye ni challenge ta chiran me ande bi chi ku news ke chi ga
ka bi me do ni ku ka be ya ka ku chi ku ne ke ta du ma de ko ya lost god ene ke shala to to yo ye ku and will ya next year maybe ba do ye ke chi de ko ya de se do nya de tu re lakini mo ko che ti we cha ka de ambe yo ya to ka we na de ke wa de sa ya la yo oi bi ke we akhir wo ka ba yo unit on kwada cha sala yon ku la we 2020 la we be be de ko ka cha ka de la ko ba ko ku ko ka lo ra cha yi ko la nya good enough for cha ka de today and ti ko la nya la ti de ku je ya tu ma re so ai re wa wo ti de pa de ku na chi chi de ma ya re chi ku ya de wo de so en ti de me ko we ko ke yo we cha ka de yo de ngala ja tu ka de we wan ma ma re sa no ma ri era ko ye wo yu ni ta na ku ka ko e go ku ka ni ara cha tu yu face to face e ku e don kam je ko ko ka de wo le a kun ke ti na ba ke ro ku ka ya ke ni ke ni je ni e ma me ra ke ja jo ko ale ga ko ka ko e to ke no so we ti cha ga ba no e na ti no ma cha ga yo la me ko ye ma chwa ma to wa ni e da ti ni e na cha ne ke be de ba ke du beauty aga yo yu chu de lo ma chwa ma to wa le yo ka to na le ya la ka ti so ko ni ke ka yo ko beauty ku ke ga me cha da ba le mi a ko wo be de so ke na mo ko wa ni ku da chwa ku ka ko da ma chwa ma to so we cha le yo de ram ku wo yo ram chu wo yo nya na da to ka na we ko ko yo me yo la me ku ma chwa ma to we cha le Thank you, Garawe. Hey, mapungot ko wacha ran ba jolman, ran family, ran bao of state, ran to ran ko ngwan, uncle. Ke ya mi ke cha ya ma ti bi ko ko ni e na ya che re no e na re pa ma nya ko ku je ya wait ni we ti sa le ma nya ko le we pa dia ko we le nya wa ma so we ya che ro nya wa ma le ke ma nya we pa ni so la ira do ti na de to ya we pa na ke na to pa ma nya ko pe na ka ne pe na ti we te ra cha ja na me pe na ka na ti to pe na ka la ji ya Hey, dulu pun Tamake, thank you. Congratulations. Congratulations. Alright, congratulations. Well, congratulations. 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 We're quite dollars. And I need you all to look all at you. And we're finding you all so let's see. Otherwise, in Yana, one man. So cái ca đi chơi cả jam dia bak mong jo ke tene abuena kem de I don't know if you know the data e lo le ni le ko bonto ni le ko bonto apa jo ke yi ke ani jo ke yi ka dip kan ka kong doi arwai your role model is a winner. Your mentor is a winner. And all of you here, I don't know all of you. The reason why I say congratulations of you, whether you finish high school or you are still on the way, I know that you will do it. If you already complete high school, then congratulations. In 4 years, you will come here again.
So in a way, you look at deal with one line in the world. Who my job, where, who me that take off one. The one step that you will slide out the way, the blame is on you. Because it will tell your parent, why me? Why did I do it? So keep up, you make her proud, and you will be proud and be proud again. One more thing, and your uncle. Back in 89, when your dad was almost eaten by a lion, we were in the same group. Okay? In the same group, in the same tree, and your dad is younger than me. So, akhirnya ini nomor hanya pakai kur dom ada jenar wajah kur. But because you are blessed, that's why I call it alive, so that you can see a doubt of all life. So remember that in life. We're quite well. Còn bên cửa, còn bên qua lại nhẹ chạm một đợt của này, qua lại nhẹ cái bạn mà của đó cũng không được, của đó cũng tùy được, biết qua lại nhẹ thì mà cổ là, rồi nó cho cái gì vậy này, áo qua nó chỉ cửa chắc nó thế mà nó, cái gì chuyện đó vậy, quý má nó vậy, cái gì chuyện má nó vậy cơ, cái chuyện nó vậy đây chơi là khi nó đi lưu cái áo cũng là trong một nhà. Now when you give me a little bit, when you give me a little bit, you can't get a good of a job. One, a baby, in a wood. I hear a right, a man bring wood, and a meal more. A meal more. Each of we're Bible. Now, what you can I eat, what do you want? If you are writing me, if you have me the record, and then Uncle, let you all do the quality pen of God. I'll be me. Because you call to me, a penny and a bit. $5. Quite a bit of what I get, where I'm a poor for Imam and Mamma. So, I let you go $1, and where what I get. We're going here. We're going to Packer. And I'm going to tell what I yell. The Cato Witcher. Now, if you what I yell, to wake up on the team. You can pay Yachikan. So, in a way, when you want to Packer, to buy it and a proud way. We are ambassadors to the John Packer and the war of Packer. We don't play, we are ambassador, the tree. The champion, you will brand new, a beer in Lobby. So, more waking. In quality of later, a Chinese one, the Kiran of family, I will not do the art. In my arrival, daughter, take a lady. Well, I cannot do a girl on Napoleon. Karena cuma cuma dari Arui, Pandan pakai pancier, ada kawe. Karena cuma tim aku dia Michael. Kalau dia, wah, akai kau bukan dia. Bapak tu ni dah bayar kaya loy. Bukan biar dia loy boy kini biar wah. Ajarnya kita kuding. Rau ở yên nó được dùng để rồi được cái quả quả luôn con lên cái chỗ cái gì về để các chị chỉ có nuôi quả bây giờ các bạn cứ nuôi cái gì còn lên các bạnดูcàng còn lên mình đang gặp chị nuôi cái quả qua lạiดูcàng bây giờ quả cái tiền tôi là tiền trang các nhà ở đây mi quả
aja bel kun ki ya ga biure mi ko along 1920 ku de re ki ya wa wa ga mi ete ne jo ngom ke ti ya ala ke wali ya to wa dia cho wa ne ke wani ke ti to wa ki ke dia ko lorong ke ti wa ne ke ye men ya tu ke ke do ke aya tem ka ku ya te ke do re dia ta ya ne le wa nge e ma ne e ga le me de do tin ko me do tin na ko lu ku le me dia apa mo ni ke ye lo e to be a me ke yi ni ba na ja no una ko lu ka ba le wu ka lu ben ke ye di ga ke ba le wu ma na ane dia ko lu ga lu ye ba le ba ya ke di ni ko ka lo ya ka le wa ke abo wa ke mo je mo anani ke re ba ke ru de awa ke ku bu lo ke ni ku dia na lo abo mi ko ba ko a che na ne ke le ki par ku mo ko ku tin mu ku mi ko ya le je me ba bra lo ni ke wa le wa ka lu ku be ala ku ku mi bi de ka bra lo cái đua nó kìa, cái đầu vào đi, qua khai này, cái community thì anh là bài giảm cái đó là community vi phạm đến cho so lên, với coi cái đó là nên trồng đua nếu với unique của các nhà cái dùng được vào nãy bạn vừa với cái nói sẽ đi cho em quân đi kia dia ka ko ye ba no e tung dia tuan le pe ku ma wa chin ku le wa we a cha ko le na be be ka ko min ku no be ke nan du der mo ba ke wa na ko dunya ya le dunya bi ga no bo kuna ne kana kola nya ko ka je du la bendo sole e di relis era no kola nya ai ko ba ja bla ke nya ko we ke di pe di ko na nyom yo ke wo ka ale ke ko wo mu ru wa do wa ka tin please be you follow me we are pushing dengan kenyang ini kita buat koi. Kalau jangan dikira different, stay and high, but with respect, kita nak mentor we are fighting. Ciumku, ini ada kita ciumku kuah yang mir kebal. Ini kita bawa mir kuat leu. Ekor dia kalau baton we kan, we koi kenal. Atau banyak lo ya lagi, itu dulu kita biar saya. Ki ba ko ya to lo ka ko e to dia to ya de je ko we lo ki a chan ya ka lo we ana di group 17 an lu ko group 17 ni ke di jo de ni ana jo lu ma ni pa ya ti na ko ya ma pa ya a ko o ye te ko le ka ke ma chan di 17 ana ka ka ko 17 ko ni ni se rồi là giang đến chiang rồi, họ ra ai mà kia cái gì một chữ không, kia cái gì một chữ không, thế thì cái gì cái lọ cùng nhà cái choa rồi cái gì một chữ không, cái lối này là chỉ cái đấy, và là bị nhiều cái đấy, nhưng còn lối chỉ là cái lối chỉ là cái gì, và là bị nhiều cái đấy. Cái gì cái cha của lối nó đuôi để cái gì cả để cái cha không muốn chia là không muốn là thế là nó mình là biến cái vậy cái gì cha qua thôi cha qua gì nó cha biến nhiều tiền để cái gì lối ở đâu
là bộ sơ bây giờ bây giờ như thế này vì mà lôi là cả lôi cái nhà nó quên cái vì buồn cái đó là cái vì sự cho nên cái ai cái đó ai cái quê bây giờ tôi comment why cái đừng để đang nghe của mày là biểu hiện trong gì với nhiều cái là bộ cái làm bây giờ đây buồn chẳng cái việc ngoài cái đây buồn những giờ anh học những cái việc này như vậy không cái gì mà chụp đâu thì cái đàn cả chỉ để nó đàn phải chụp đâu so chẳng được đấy buồn ngoài nó là đời buồn từ từ cái gì từ từ cái cô này nhà nó buồn rồi nhà nó đi lâu lâu ôi bài những cái gì nó còn người ta với cái đó là thì này cái way cái mà cái anh bảo đi qua nhà America với cái quan cái nó cái anh bảo way à chả cái loại cái những cái bị bắt cái bằng cái là em nhà thôi những cái là vậy như là loại nhà để cái gì muốn là cái nhà để cái gì qua nhà để cái gì cái gì là cái gì nó cũng vậy cái vậy anh chẳng bảo loại đó nghỉ đang được với lên cái jam tu, cái miu kuat ke, kau itu miu ke, ke angkul, guna angkul, jawapan dia, gitu ke dia, ada guna angkul, nanti nak jamnya ke angkul mesti buat, dah tu begini, jadi kayak gitu ke angkul, loh, ini ada angkul, buat ini nak jamnya ada ketiak, dia kecak dia. Vì có cái bài của cái quan điểm của là mình qua lại giữ có cái cũng cái bài cái án của đến bài nó là thì cái gì so cái gì là vậy nào là mình bây giờ mình làm sao cái cái cho được bây giờ cái gì vậy cái gì của cái án của đấy mình án của nó cái cái đó mà cái như thế nào nhiều tuổi so di kan ko e joy a ben ke ga me ta ba bi ko ta ko e bu je ke a ko do di en ke we di na ke ta we cha ke le thank you Paul malan ka roi anang ginden ji juir utama na bayan ke tuma kwanya ja ke tuma kwai ngana roi anti daman nhiều đôi ta phải juir và thì cho ba cái bằng ja rồi Taro.
achane ka bien ni dir ku ai ro yo te te li te ku na te me te ben ya ku tu ya ben ka bien ko ben ku ko bien ya te yen ku bi mi ko ku ga te ja ku ya da ti man mi ti yen ben so akana roi wa bru kan yin wa te bien ya ko wa ma len ku te bien ta loi ku yi mo ti la ben ti man mi ti yen ben cái gì cho cái đấy thì anh chị bị có sợ buồn quỷ gì thôi lắm anh ấy có cái chéo bùi cái chữ cái trò và đạt lên số cái nào biết đến anh chàng của bên của cô kiếm tiền ra cho cái bố của quỷ gì đâu liền anh như cái nào cũng cô bé cả cái làสิ่งที่มาอะไรcái này cái gió cái bố rồi cô bé có cái gì nghĩ cô cái thì tốt cô dám ra ai chứ nói cái gì so but I did go ben I can go and you can then go represent them so in culture which I just give that thing to them when you can then who I to a job but and then can you going on and can get them pioneer them blessing them I took an walk when you told them so what you feel me we call it Dallas and you feel me ben to a ben who took a question and chừng luôn đi Dallas to be one amazing with that. But the Ben is steady, the Ben, way too good, way too good, so I'm too big at it. And because it then, when me and the people have to be work, the blessing it can work. So nearly can wait. Thank you. Authority, regulatory, Nanongoy for the Taga, we are young David Jango, Kenyan Civic, William. Hey, acknowledge. Yemen, Ram, Bajon, the one was Lingayas. Jacob. Jacob Alenga. Jacob. Thank you. At the end of the evening, what you want, where they better, a year, gentleman, in Manawai, who did in Kuberwa at this time, and dialogue. In Chen Kabaka, and get on Jordan in the Gayad to Jokobale. And thereby in the Dallas or you to one Kualanya, Yela Manawai, but Timaki, Quaiko, Timbai, Limamaraki. Kiriakuna, a Juin or Jam Kudia, a Kiliman, a Kualanya, and in Arwai, we appreciate you. And I want to say congratulations for the achievement you have done today. This is a long journey actually, but the journey is not ending here. It's still going, and I want you to enjoy the journey because there's more steps going forward. I think we keep it Kiloi, and I use my premier. For why? A man to him and a man to him, Kualanya. Could it take like the way one young? A one young, I don't know. It takes the village to raise a child. He had to take the one young. Where could they go to win the league? Will you run? Because now keeping the Yuka. Nowadays, instead, the people like us raise a child. Where Baluel in there, where we want the state, where we in you, where the baby and Japonia, where community, where Kanisa, Elonda, the people of Bania, Manawa in the lawyer to pay. She walked with me at a way across the global, what you meant within the state, Manampo. I give really other Quengo, Hokwan, the Fairwanka. I get a quang about you, I get a gate of wood, I get a wood.
e kin teron e yera kwang ni yo jero ka ben ye chu iran ha ke o ni ko bonya ka pio yo ke tu e la ye ba ro ko ga lo pia o ga ye pio ri kwa ma ke e du mor arwai en ke du mor de min ko wala nye ye ja ni ke tinga pe ko yu ya ba mi da ke na ko tem wer ga dia a bi jere ko le ko ba le ye ke ni ye mo ja ja ka je na kusa ji ye ne man dia wana an jor wala nye ko en ke o ba shin ti ye ne ma ja le ko le wala nye de na ngi wende to ka ri ya pe ngi to ka jani the king white men we are best friends not only in Dallas, Texas, but way back in the refugee camp when we were in Kakuma, when we were in Panyulu. And I ran group 3 while I ran group 6. But we become friends in the church and get to work like you did. What you what you do if you have group 3 or group 6, while I ran Kabini all this time along, while thinking and handling it. Kultur kolon, dan tiga Afrika. Dan dua tiga bulan, kalau roci, jadi warna, mana ruai, karuai kedip, karuai nang 1 month or 2 months. Ebijal pada jol Arua in Uganda, kulen pada jol Kaya in Sudan, border of Sudan and Uganda. Ini ke bayar. Kunyuaji wala mana to ka to man ni ala de de gwadi mana ruwaya jarwaya ku wa an tiaw le wala ne e mana to welcome chirike la history and ba appreciate your cool arwaya ki pere bodoy e ke wala pio yu ne ke ku wa pada ki ja wudi wa community pe buru ya ja ruwaya ben pa ni arwaya you see those are your uncles ega pia jaloi gogor ku menda na ka pia loi kirmana ruai ku wa pol gula ina ruai tu kor be ai ya kre de pol ko kre akor ku de di de war kene be next time ba ankol ku bi bala ben be yo anti bi bala ben kina kor ku de gula ran kirmana jang de ngi ko ke loi aja ya ku itule mission jadi we panda wo de wo ko to re no de wana ngimi wana families la ria mana ba 2 weeks 1 month ba no ni yo ni mi kwaida mani mi kwaida ajana dem ke ko no mi e kin ke je taw we ni no we community we be together community we bio ile mani mi ke enya na wa a mo de ke so loe Wajib pun kalau ikan community mana, pion kiri kena mana boleh ini naja. Ini kan pion ada dua kan, kita buat baka bayar baka belui. Ini kan belui ibu tua dan ini ayu ada belui, ada orang kau belui. Belui koi belui ada ibu dia, kerana tu dia ada ibu. Bayu bibai, tapi pion naja naja kau. Kau yang awal, belui kerana kau pribadi ter, kau pun kira kaji kayu dia kau lihat kerana pion. Edu piri we come on video alo ke mane dia manu kwari pio nangi luwe ya majwa to luwe la liu e wale ko pio ni dia ne ka kuma we dia luwe la liu we kira luwe era an kan ko ni lo ba jari yo we majwa ka aje ya yo mori ya ka lo ka liu ko ka luwe ke ra luwe majwa to aje ya luwe la liu e training somebody messing up. People respond, no, we are all good, we are all fine. But in the community, what you can be a good children, a good again, congratulations, a good alloy, in manner why you to lay, pure manner why a champion what I hear. About it, I get Babate, and then I do it. And I'll take it, where you think in a man. Jingle what jingle where lost boy. In Kakuma, I had to be on a dollar walk a wood. When she yelled, Marco Polania, when I got a new
yoku na ma tempi ki te ga jon di ba nyendu en ke ra ni wo wal ka ko ke wo nge ka ke ku kan pin na ke ne te ya la lo ya ke ka le awan ki wo to gor we ro ha ke ku ke o chu ko ya ni la ya ma chu wa da to pe ma ni bi le yu bi ane ni ke di ra te ke ana rwai mi ni me te ja pe me community arwani nke ke ko la nya ke ma ma du nke a community. Thank you so much. Nangan pulung doy ne en pulung ma to ma de ko e jam tong la bi jam do yen ni Aya len kai chocolate ran ma ben ma me de ko la nya ran jere ko la re ran jere ko wa bo de achara ra financial dollars kulora piang to we ke mo go ya ani chira na go long ke we kai kwa pinyi chaba club labiyandi congratulations. All right, I put my message in writing, so I hope you read the message. Cứ bảo lôi về cái pháp cái này là cái chết cái này cho qua lại nhỉ Upan America anh ấy cái cho nên bài trên cái gran kulak po umar we rồi đấy vô gran qua những cho cái cái này chứ ngô cái bây giờ phải cái này nó mới phô bày cái này nó mới là chiếm cái phần qua lại nhé cũng các bạn muốn chẳng cái yêu chiang đấy mà thì ngoài ra đấy cái nhà những cái việc cái này cái chắc là bài của các thích về cái gì cũng phải lối aku có gì nhỏ đến phần này quay anh chàng cân cái mẹ nhà của mẹ nhà yêu theo cái man chân ra đi chơi này cái gì nó cũng còn gần abiran cái đấy bây giờ là yêu chạy thì nhận cái chỉ man là cái gì nhận cái man đấy cái chỉ là lối ban đầu cái gì à cái nhà này chơi tiệt là lấy là bài bàn đấy cái ban đầu cái gì nó quay nhà tiệt quay pani nhà chơi bên quay pani mua nhà chơi bên này là phải cái bị rối càng ngày cái gì này chỉ là bài bàn đấy nãy là chơi cái chuyện này biết woman buru jual woman tu ni nhà này ya awal ni nhà này nhiều cái bán trong cũng là thuộc chia chính đi ở cái này là cái là nhiều bài cùng nhiều bài ở chính cái này cái là cái gì cái tool giá chính cái của chính cái gì đó một nông dân chứ nông dân chứ nhà này trên cái jam thì pada kaya lu yang komplain kegiatan dua dolar begini kan, betul deh, cina itu kan, dengannya lagi jauh kian, payah ya, orang wajah burung kau, biar cuma jalan, jika orang apa naik bayar penduduk gaya lu dah kacau lu, so kegiatan pun payah. Chúng tôi giao phối với người nuôi và chỉ mang chỉ mà là cái ngoài ngô hết rồi là nó đều gốc thủy và đồng cao cái cuốn trục chỉ cần mang nhà cái gia mang đi bộ rơi giọt
kumero ni toito na ki toito bebe gole manya gole we wanyandu na ko kinya tin tawla ban tawla ba tinge tan ite to tawin ki tin di ce ne ya tin goro ja jo ke nyana ko ja ki ja tu bai mula ko ke munya na ku chol ku le mo nyandu ke wala bara yu ye roaya so nya kuma un a kilo ja ja ku le tin ban la wayin kana ki nya da bongo kana ki wala ye ni me nya da chu nya ai roaya ta o ba ja le ki na ku ko ke ja yin mo nya ba le la ye mu ki na ko ina kin to nya la ta ku mo ra ta ba e kana ye mu le la roaya ka ya ban we mu du ole le yin ban ole nyan ku jola man a to ba ru ta ro kwen ke ka ngai na ye to ku to ke ga ka ru ba ngai ki cho ba ya ta la go ban da won ke we tin ya ban wan mo ya na ke ni ma ta na le wi ku ba ole la we lung ke ni che lung be yo mo ni mo yo ku le la tin ni ke te tan lu ole kam ki to ba ke yen ku chi ni nan yo ro ko mo yu ko ko ba ku tin ni chi be la ta ti we kai wa ya ya tai ke man ta now ba ku du ya ya dai I keep very intention in Italo, the king, the mania. Instead of Italo, I keep it in mind, keep it in Italia. Kaburuja, I know it. I took it. Again, when you told the more than the Kinaka, went up the way, and I go by Japan, I'm not going to pay. Oh, Panama, we go Australia, in Japan, we got to see the door. When I look at dollars, I'm not going to Panuquala and Yarbane. Thank you very much. Thank you. Di bandara ya roy, angkol marah biar, teman apa ya di? Thank you, Tamake. Won't be out. Hey, whereby Tamana Killa, I can't believe you back. I just take a way. We can look at our way for the crack of the open. I can go over love Kualania. Or when I can be out. Kitchen Lord. Kill what I can tell you, all right? Your dad and your mom, the time when you were little, when you went to school, they always tell you, go to bed early. Why they tell you to go to bed early? In order to wake up early. If you didn't wake up early, they wake you up. And then you get upset. You don't know what they're talking about. Because you don't know. Why? They want you to succeed. They want you to study. That's why they shall allow you to be told, go to bed so you can sleep, so you can wake up early, so you can be ready to go to school. That is the meaning, and I can tell all the kids, when your mom or your dad tell you, go to bed, it means you can go to bed so you can sleep well, and wake up early and go to school. That is your job. So this is the result. That time your mom and your dad always tell you, do your homework, go to bed early, wake up early, go to school. This is the result there. I am not going to tell you a lot of work, but you're not going to take in a lot of work been said to you, but what I can know you will take, you will see all these multiple people here.
why they are here is because they love you and they love what you have done. That's why they are here. They are here to support you. So keep going and we will return for you. For your siblings, you pave the way for them. They will follow you. Agweri is behind you there. We did it to Agweri last time when Agweri was asleep. We came here and we celebrated. And we encourage them. So follow your siblings, they will follow your footsteps. So keep going and we are behind you. Again, whereby, I think we will go to the government. I think I will Temujarabi, Wuna, I take my uncle, Command Kakai, that's a winning child, Kubra Wood, Kakai, and Loi, Kubra Wood, and I had a Loi, Ali Kakai, Kinani, a lawyer, I'll talk. Kakai, a lawyer, I take my child, Louis, before Kenna. Your way. I would be by your way. All of your way, tell me you were looking at America with a year cold. What you get to work, many young people are I would she is very smart. I would have very smart. I would have come in here and think cool. Happy Sunday, everything cool. Any I am here Sunday, Peter, I would. Yeah, Bill. What a warrior, what a way of a chairman. Who can I have a full table? The wood. Where you are? You're a carry man with it. Or be up, Calendar. So, yeah. Era non te jara roti wala ya ju le tere ni wa chi e wo me di ko ka ma de no ne o ke ne ayo wo fi ya re so wo ko wo ben ko kana do ai ko ben ko ka ni ko la ya ni no wo ya ro e ben ke ke di wo a che ka bu ben la we e ba ni la ka ye Kishi may low educate. For example, a number of doctors here. How one you went to me? Many years, Branch Rajan and Kiango. I overlaid only if you can be talking woman cow. A mere overfeel. Take it for anything. I think you can low. To my culture, I am with the Yarawell, you were a great enemy. I appear to be a candidate. The culture, get a young day, and they're going to find that culture I can do. Who can you open a young around loyalty? War we are going around India. So, culture, you're quite a benefit. I have a warm, I like it, it's a glory. I show over and call him and go. Can I find a quality? Can I want out them? I can win me if I can win, I can get a field. And when we see court, young when you call him, we are down. To put it in the good one, to put it in the one. I really look at a young kid, really go for your point of. In Nigeria, I tell you, you get out of Wemmy, and the bottom of the so I do for control. We're parents, a touch no over there, or quite needed me to locate a home weapon or some quiet, Florida Deacon, a jelly toy over there. I can have for everything. Yung beloy, tampo bukan ala tu kuli, bukan mi, bukan dupi kami bukan ala ti yung relik nami, yung relik, yang ala tu kuli, yung efran, bang mi badan ni, naik main dupi dok kiri,
ya ga te na na wurin kilar ba ki mai lar ba ya ba ci ba da wurin kan yo mu ja ka ya a ji mai ku do ki ku ya koyo ka ta ku ba ja mu ne yo mu loro da mai ku bi do fi bi na nan ko ko wani kala bi ko kura ye por ko te wurin ya fi ku ki be ti ka wo ta no abin yi ya ki wo wala be ko amma ami haka bi ya ne ni da mai tiyo no ko be kole ko kene tam ko are zambare lo ko ka do fi da me kole era bo wona mi ti ko yo ngai ko yara ki na wo go we para are le da kina yete na ki ni di ban wa ti alla ya di ami fi ware no we ko ka ju men bana ami fi ware ke ki man ti ni ti lo ke wo nya men fi na ye ko so congratulations right. We are very happy for you. Thank you, Uncle Maresh. Ye daman ku da ke ko bur na nya ku na ke sin le a jam de jam. Tiene ne pi. Ye koi pa ko mo ke. Arwai 2022 ke yo ani club. And I knew it that we were going to make it. So the only thing that I will be able to tell you is congratulations. The same thing with Aguero, and the rest you will be following there too. Motivation is the main thing. And at the university level, there are going to be challenges. Because sometimes you are going to find people who are not able to cooperate within the group work, and you have the assignment, the time is due, you have jobs, and then it becomes complicated, and also you are grown up. So, and social media at the same time, and social media is a big distraction, and as you grow up, you are making choices, and nobody touched that. That go in here, yeah, way pretty. So there's a boy going to look at you and say that I love you. Because you are an adult now. And it's going to happen. And at the end of the day, you have to look into your future. Not every person that comes and says I love you means the same thing. They are coming with different intentions. So prioritize your dream, your career, and we will all be proud of you. I hope I will come next time for that. Again, we're going to Texas. Atawaka Italy, who Colorado, they can't and you're going to have job. I go by on 2006. I think teenager you. I am a woman man. So when you are not going to my your pajama and it was gold. Yeah, you look at that. Are your pajama Texas in 206? It was gold. Potential to be a king and a lord. Waking out the we actually and I just succeeded, the man succeeded. In a man and you could all. The king and clear. I put you well with it. Oh, kick out the bar, don't know where watching now and intelligence. What I know. Me, Charlie, my eldest son is 21. My daughter 19 at the university now. Nyangora Dulon, at the university now. She's doing nursing. And I'm a 16-year-old turning 17 next. 1 month and 1 day. So here movement. Everyone is all teenagers. Every day. The loyalty of well, everyone very good. Do I get a finger working with you? I get a finger American. The word in champion,
ni la ka ngwan na ye won de ka yi dor ping ayen weru ya ga jamani ni le ki we ya ra ko ko ni gere ti apo ye du te mu re ku je le ni we ya what ye ko ni what ye wor te kenga ye ga di ban ye bul an ko ko lu ta ye wo ja le de wo ni ke wa la ko na no mo de ko pe ngai kwa ji ko be ni yo ya so bro mi be bul na an ju ba na de de mi ni ko we ya no it the same thing akor we la ti ni ko wa ko be ni ja because they didn't have a take a room dog ke ga ru ke ni ke we ko we ga ke ta ka ya ga de ni ba na yo ko ni ni ko ke ja wo ga ji ke ru wo ru ku ku a ba ke ni ja la ka mia ku yo ko ja ko ke go le ba ji be ra ke ni ru ku yo ko abra ko ti a ko ni ja le because ta wo ai ra ba ke ni ke lo ku me ti ja le ke ne ke no windu o windu ke ni ja le na mi ko wa be ja bi jam ku me na na do che ko ku mo lo be ja la ka da le ki wo be ko me di ko me ka mer ka wa tin mi ko wor ke na bu ko di why because na ku mi mu ai re mu me do pe a go ya ko lo me me le ki na ku me do mu ke yin ki mo ko lo me do ba ba mu ai ye we ya wo ro ye ke ko di go wa ka bu mu ke and let me change something we ko ke da pi do ne ka mo ke chen do ti ya ke ta ma to ya ke di a to ku pi ke to ke da ba we ni ya ke ko ma en ya di ti ka da ko ba le lekin ti ko ma da ya le ne pa ke ina yo ya ti ne no ya ti ga nó là nhà với cái cả tiền này em next nhà với ok đó okay Alian okay good take a good combination kena pakai kena yual kena Alian kena pandai ko ko mi ya ko le ran to ke ya mi ya ke ke ya mu dir no mu dir ba la ko ya no mu dir ba la ko ke mu dir ka ke abe mu ko ke bu ya e bere ti ko le ki le bere simple so ne ya ke no ga tum dai ja dai thank you jang ket ma ko jang ke ko ba ke le ro ke so mana nghe thì mình bên cả nhà và bên làm gì uống này rồi những cỏ của đâm so cái cả bà với chân đứa con qua ôi chứ ông này chú dỡ bèo con mà cái gì đó phải tiếng ngữ đi thì thấy gì thì nó là rồi so ai có bây giờ nhiệt cái tiền thì nó cũng là rồi cô bà dễ dàng mà má này nghe cậu bình nhàn để Aku teh.
kini ni ko ko ya am gana ba an tu ba ja ba ba da tu kinga tu wani tampina ayo ku loye da ne arwai na udai ko ko kina ina ce bai ala ko to ku ci tin gina ko nya ya ta ke man na chak chakuna roye to the most time I spend ken mama de we loye na ku loye kana na ku lo su ku le ye kini yo kwancho tati so kinkine and kai mana udai aya really na udai I'm so proud of you and by the way udai a graduate here so the footstep lunya arwai getting I again and I know she will not stop there arwai I will train I will train mandate I will winter so kinkine and pioneer yen awudai and I know you will keep it up and will always come back we're proud of you so thank you I represent Longi and I really appreciate you thank you so lakini ambaye ni weekend go and go kwere yana mana but kana cheni ro heta way so kikene I also recognize you here my uncle and I appreciate all of you thank you Thank you so much. That means a lot. You know, we'll look up at them to twin. In my right body and I'm going to get to Bangladesh. Yeah. Thank you. Takaditu and below Takubai. Yeah, I think about the young but Gavin Calais went to children, this is blessing. Why you went to the wait again? So you would not be able to look. Thank you. Hey, while what did they you know the challenges of college because I know you are about to finish. So while we are waiting for your mothers, I want to give this time to you. Kebalwe abi koiga ke mira bayu ni role model nake. So without further ado, we back nangati kebalwe. So I'm going to keep it short, but the first thing I wanted to say is thank you guys all for coming, because I remembered my graduation party and how much that meant to me when I had the whole community to support. So Ryan, don't take this easy because they all came tonight to come celebrate you. So I wanted to say thank you guys for coming and to support us, and I hope that we continue doing this for the next year that are coming up. So if you guys didn't know who I am, I'll introduce myself. I'm Charlie Production. And I know Ryan for a long time. She's like a little sister to me. And the advice that I would give you, Ryan, is that college is hard. A lot of people are saying high school is hard, but college is hard because it's the first time you're going to be an adult. And it's the first time that you have to figure out a lot of things by yourself. And you're going to be navigating that path. So don't be scared to talk to people and to talk to people who've already done it, and to know that to keep on going, because it might look like a long journey, especially to be an orthopedist. So just keep your heart and keep going. 4 years goes by fast, and then another 4 years goes by fast. I know you're going to be able to do great things and amazing things, and I'm so proud of you. And I'm proud of
so much of the community. And so I'll give Orion her little gift, but I also wanted to say something since I'm the secretary for Please Youth. And I wanted to also say from our office, thank you and congratulate you for graduating this year. And we're so happy. So thank you guys. Thank you, Oberatim. Yeah, come here, ready. I think get it.
Pio ko jat. Uncle Luinde na chare dimba ben. Okay. Mrefu ba? Anda pio mi red no way. We boy to panda. Japan. Malenga be lu kwanto. Tema na ya kinga le kide. We boy dada anda pio red no way. We boy panda. Japan anda pio red no way. Bago wo ujala me anda arwai bago wo kushare ko bago wo kubles ekene amir wo pio dare arwai these are your uncles and arwai uncles were here my uncle were here indeed that is considered a blessing. The one who bless you more are your uncles. Dudu Paul and they all come, one from Boston and one from Salt Lake City, just to come and witness this. That is very special for you. Whereby, then to put up the Yanka. Then, how do I deal with the little boy out of being from Manuel Milato, the cake, the country along? Would then keep your command. So, what I'm saying, we love you, and I trust you, and I know you will do what you wanted to do. That is something that I know about you. Otherwise, she never complained. She always worked hard, and she never complained. She's the first person to wake up in the morning, and the first person to go, and the last person to go to bed at night, and she never complained. And I know college will be much easier to you than high school because you were doing track and you were doing high jump, but now you're going to be home in studies. So I know you're going to be brave for you, and I know you will do well. We are here for you. The community is here for you. We will support you for whatever you wanted to do. So the community, where you get late, every other people know man. We are there, we are going to move all along, and we are doing it. Every other people there. So we, every other people, we take out the water, every other day. So we put up. This is what we need to do to our kids. We need to celebrate the ancestors, whether it's small or big, we need to celebrate that. A young lady can go eat the later, a coverage can walk. So why that? We wake up later. And let me get one to here. My child, my room and